Nengkong ay ngaping sobhay pi kerteng kapatiang tamu jong Jesus Christ unang penim. Ay nga dapat Yesus ngoy program committee kapat ay la dengan sisiin manjing dengan kapor barban sab dengan ketiin ke jong blay. Kanumut nangi ngitip si pam kaparsi jong ki talent. Traibon ngitip ay kaparsi jong ki talent. Dengan kalis kawai pada kanumut nangi ngitip ay kaparsi jong ki sbay rupa. Traibaro ngiyong kali kajuk bajingkali. Namari kaparsi jong ki talent ngilap gospel ke jong Matthias. But ya kaparsi jong kisbay rupa ngilap gospel ke jong Lukas. Kilong kumjo. Ki verse ki bo Jesus Christ ukren ro kilong kumjo. Entah kadaw la dang keren ya kajo kilayo asngu yu baro. Katsulong boring. Kene ka jinglong bro. Kene ka jinglong ka jong ngahiro la daw nong keren ni kajo ngaso thait ben wan jingeseng. Langi repeat di kajo ngaso thait. Kini ka jinglong brew jong ikumne kapan kan mau ya kawai ke incident. Dorway president jong ka Amerika u pom namba. President FDR. Piati baro kamu FDR kay full form FDR. Taong mano FDR. Franklin D. Roosevelt. Correct. Di Franklin Delano Roosevelt. Ako kasi ula ang niya asya pala ka White House na marbali ka phone ka ring sharing. But utip scam ba? Kita kibri ko ba phone na nikibri ko siya pa White House. Kim ya sngap ya ka ba kuren. Kaya ka ba kikren. Kim pala jimur. Tiyo kawai kasngi ngan le na kumni ngan pekat no kini kibri ko nga kisngap ya ka jingkren ki jonga. Tindalakot ka function como president jong ka Amerika. Ti kibri borok bon kisi yeng kisi kublay. Tiada kau kasih ule aku kekenjap lang. Urkir mun ba, apa kawan kublay, ti wong yaki. Wong I murdered my grandmother this morning. Ukuran dekat sur kabat jam ba, bat usus smile lagi. Kerespons kau uyo, kat pakai kibri bilang kublay you. Kita bong, well done Mr. President. Wonderful Mr. President. Let's go over there. May God bless you, President. Once you over there. God bless you, President. God bless America. Kadlo uon, uy ambassador niya ka Bolivian. Abo kubla yung repeat yung jo usmay ramon na kung I murdered my grandmother this morning. Uto mo na pala yung kakti yung President. Utan siya din. Usngap siya pang. Tiwong yung President. Kala banday di kajing bakla. Ang daw President Wong, wala pedeng kibabon kita kibom sngap, Henry don na pedeng jong kiro. Kibas sngap, jika ay kajing keren. Namar ka ay kabangi keren, kaya per, jika ay kabangi sngap ho, lan ay kabangi pad. Tingnan nga iskaya magani ka step manta, ngan sim yung ka parsi, ngan sim ka parsi, jong kisbay rupa. Kalian no yung kaparsi jong kitalen, nginepay kato kat ni gijingi ka jong Jesus Christ na yung kaparsi kisbay rupa. Kibalaban siya ng gospel ka jong Lucas kalong kapakat kanday, ngan siya na do ko verse 9 hado 29. Daswa pang niya siya kamatong niya duway. Kung niya ablay buh pa siya mabling, mabuti ka ni kapor kapag kancang kami ablay, nga ngalong tang bubriw, ngam na kajing start na nadi. Pag kajing siyempang kajong ay kaktiin kajong me. Kampadalong AA ruem. Henry nga duway atro ay kajing nun rumkat kajong me naman ngi. To play ka download jong i bios nga gini ka. I-contain ka bumi ni kasentur kajong ha. Ay bikin drong pa ka download kajong ki. Ba bikin tip kajing hikay kajong me. Kami niya ki. Siyem tiyip ng sa adyo ni kapor. Naman ni pa ni kartiin kajong Chris. Amen. Tingin pa ipitangin ni gospel, kajong Lucas, nado ka ba, kalunong ka ba katkanday, karakot nado kanday, nado ba arpong nyo. Lapi doon ka kodba, sa mga pili ka, na balang refer ka way, ka verse, katuka ni ki verse ko doon ka, tang na ka ni ka gospel.
I think I have to say something in English also. So many of us are not able to adjust with our language. The portion this morning I'll be taking from the Gospel of Luke, chapter 19, verse 9 to 27. This is the important scripture which Jesus is teaching to his disciple. So before that, I'll go to the prelims of this. We will see why Jesus wants to teach this particular parables to his disciples. So I'll be referring to this text from 9 to 27. Sa sisyen nga ong ipingam kwa ipingam confused, but kaparsi jong ki talent, kabang ilab gospel jong Matthias, kalanong kabakatsan, kaparsi jong ki talent, kapan isya yangi bangi baro ki human beings ki beri kebedan hang ni, ngidon ke jing yapher, ngidon laga jong ka gift, ngidon laga jong ka talent. Uway ula bandon ka uway ka talent, dan ka uway ka beri ka bandon sao ni santali ki talent. Namar kata o Jisu aba uway ka jing hikay, kaparsi ki talent, ha uway santali, ha uway lightly, ha uway ka uway. Ule ya kani uong nga ay ya kini kitala na pi katkum ka jingla ka jongpi. Ti uway ubreu nani uway ubreu kapan isyayangi bangidon la ka jong ka gift nani la ka jong ka talent ka ba ublay uway hangi. So sabangan sedang ni ka parsi ngin pekatto ka netli ki prelims. Kaya ikaw penlong yung Jesus Christ buong yun ho yun ikaw parsi haki apostol di jong. Langi peja ka dekot ka bakatway. Kaong yakini. Tiaba kidang siya score yakini ki ay ro. Haba kidang siya score yakini ki ay ro. Ula nangkren yaka parsi. Naba ula hajan Jerusalem. Uyat ho yun ikaw parsi namaro Jesus Christ ula jenrung ha Jerusalem. Balangi pet ha kadakot ka bakandai. Sebab pilih ka kadakot ka bakandai, Lukas kat kandai, ka verse ka bakandai. Kini ki apostol ki yo asngaw yo Jesus Christ mo wong. Ka jing penim kan long ha kanika yeng. Today salvation has come to this house. Kadi kadakot ka bakandai. Kat bau dangkren kini ki apostol ki yos ngaw sekawai ka jingkren go Jesus Christ wong. Wong the Son of Man has come to seek and to save what was lost. Kadi kadakot ka basibaw. Kini ki apostol jung Jesus Christ ki yos ngaw kini ki jingkren ki jung Jesus Christ. Ba menta kasi ka jingpen em kan wana kani ka ying jong no ka ying jong sakyos. Nang ta pada wong ukon jong ubre unwan iban penim ba pen pelai ya kita kibala jano kidan artli ki daw kibo Jesus Christ hakan ka khot ka khatway uyat ho ingi ka beneng kong la ong ipi na marbula jenrung at Jerusalem because he was near to Jerusalem ka baar pa de banay bo wong bula jenrung at Jerusalem hindi pechay ka beneng kong na maru Jesus Christ utip shay anda ula arung hat Jerusalem kita ki ai jing sngew ba jong jing em ka jong ki kita ka bor ka jong ki kita ki jingle ki jong u ki ba upen nget ye ki breu kita ka ba u ka bor ka ba u blay u ayu kini baro kin sa do no unsa habban le hakata katayo ko ba khaddo katayo jong ka jing jinjar ka jong katayo jong ka jing sha jing yap ka jong. Ntaw Jesus Christ ukren ya ka banang kong wong kanang bukwa ban penlong attention yake apostol ki jong wong ka jing panem kan wan kan ka yeng dan ukon jong ublay unwan ma pen im yake te bala ja no ki apostol jong ki mod bekala jenrung ha Jerusalem bat kitip shy namakila don hado lies nem bat u Jesus Christ kiyo iya sibon ki kamba ki bula le bat ki ai ki bo Jesus Christ ule ki urlong sisya
Upan emnya ke bayap, ube ya kiksoj, upan bahaya ke papang. Kaya ka ba umlaban le? Mentala apo ya hadu ta ulain bikin rung sa Jerusalem. Marsen rung sa Jerusalem kaya ka target, kaya ka jingtip ka jongki. Bakin sa yoi ya kahima ka jong ublay. The kingdom of God. But manuban long sa mga taga kingdom, mga taga hima ka jong ublay. Uday u Jesus Christ. Teu Jesus Christ utip siyay. Bakipor na nagisngi kiya ka jong ukila adyan hadu kata-kata. Mat ukwa siyay ki. Bakin sengap ha ya ka kata ka jingkren ka jong ukren hakapar siya ki. Mat kabaar kabadon kam ka prelims jong kani kapar siya ka day. Ukwa ya ki bakin tip. Ba mau uday usem. Mat haba don show. Kay kabakin le. Kabanang kong kila kuwa ban yo iya kata kima ka jung ulay. Hendak ka nam long kumta. Kat kum kecik berkat ka jongki. Kabar pada. Haba kata kampat, haba kata ka jinglong hima ka jung ulay kamlong hapo ka Jerusalem. Kanja ayu pada. Lalu Jesus Christ umnon hakata kapur. Namun kata Jesus Christ ukwa akan ayang ni kaparsi kapasisyawo. Bakin tip bakata kahima ka jumublay kanamwan menta Henry suaban wan kata kahima ublay don kato kat netli ki basic haka jingem ka jongi kum gibriu ngide ban tip ya kata bat ngide ban le ya kata wadar ki yo iya kata bor ka jong Jesus Christ lies name ne bat ki ukwa ban penrong ka jimot jimbarkat ki jongi wadar ka bor ka jong uko dan do kata mula ban le sibon ki merken Henry hakani ka kenti pade kanam long kumta Henry kan long da kumboy pat darangin page haka the khot ka bakhat ar bakhat lai ko verse 12 and 13 u Jesus wong. A man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called 10 of his servants, gave them 10 minas. Then you go translation go 10 pounds. Wong ini contain put this money to work, he said, until I come back. Put this money to work until I come back. Kung mga lahat siya yung kaparsi yung talent kaya her dengan kaparsi. Haka talent idan laga jong ka talent. And ray hang ni pada Jesus Christ ay tang ya kawi kasbay pa. 1 mina lani 1 pound. Ako awan buo ka ni kajingkal lihapi. Kay kata kabangi baro kibriw. Human beings ngiran ka jo kapaklam don ko wayro ka jingipher kata ka diga gift ko jong ublay pila ba nong kay kata ka gift kapag baro ngiran ka jo salan sa re baro don ka jingipher pila ba nong kay kata ka gift ko ba ublay wa ngi bagi baro ngilong ka jo wait don kantay don senrang don baret don bakraw don kibriw don kimrat ndri ublay wa ngi ta ka way ka gift kay kata ka gift. Okay? Yes. Kadi the gift of life. Why ngi ka chingin? Kung gi science student, habang gi kwa ban lab ka chingi pher ngi le, ika process. We used to follow the process of elimination. Ka process bangin sim yi ka to ngin ignore no. Nga don kmut, pipi don kmut, eliminate ngi don ka jong ka shape. Nangan ka body, pipiran ka body, and you give hair ka shape, which you eliminate. Nangyayay kung tangin po itang hakaway ka gift ka rin, a gift of life. How a gift of life, ka length yung kalan, ka duration yung ka hair, and then you don't ka jo, ka jingim. Kaya ni ka parsi, nangyay pa kita berkot kat ar kalay, kaya ni ka pan isya yung ba uta usem, uta un nobleman, uday u Jesus Christ. Jesus Christ suwong yang ni kaparsi kadika jimur wong
Shim yakani ka gift. But pendon kam hok yaka. Take this gift and use it wisely. Wong invest the life I have given you for it to walk until I come again. Kataga gift ka boble wa yangi. Ujisu Kristus wa yangi bangin pendon kam bha yakata. Namar baro ngiyo ka jo ka gift. Hindi ka talent ka bagidon. Nangi baro la ngim don talent ro yakani ngi don bay. Kani gadi kita kacing ay kaba koridor ba kaba ublay ay. Namar kata Jesus Kristus wong sim yang ni ka jingim ka jongpi pendon kam bhaya ka leni invest ka ngan sa one pat hadin ngan sa pej kumno pi invest ka. Dengan sim tang lightly ki benta nakani kapharsi ngan divide ki. Kaya kabo Jesus Kristus ukwa yangi bangin le kanang bangin yoi ya kata kahima kapukot ka jango. But kumnungin le ban pen seiso ya kata ka jingin kabo Jesus Kristus uwa yangi. As a prelims to this chapter, to this parable, there's only two things that Jesus wants his disciple to be very serious about, so that they'll ponder about it. So this is very important teaching he wants to instruct to them. The first one is that because the disciple, they know that because as they approach towards Jerusalem, that they will see the kingdom of God. But Jesus knew about it, that it is not so simple like that. Even though he has the power of God, he has performed so many miracles in front of them, that he healed the sick, he raised the dead, and he cast out the demons. But still, for this point, he has to teach his disciples that it is not like that. And most importantly is that, what happened if he is the king and he is no more? Then how we should live a life, how we should invest our life. That's why this parable is totally different from what it is written in the Gospel of Matthew. In the Gospel of Matthew, it is telling about the different gifts and the different talents. But here it is talking about only one, which is important gift which we have received from God, and that is the gift of life. So I will divide this parable into three parts, and then we will see that what Jesus wants us to do. Let us see verse 14. The first one is found in verse 14. It says, "But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, 'We don't want this man to be our king. We don't want this man to be our king.' Henry ki rayot jungu kilia shown you, but kilia pha yakinong lamktin nadin jungu kidong. Ngimmon ya uneban sinsyar halongjo, halor jongi. Kani ka first attitude ka bangidon. We don't want Jesus to be our ruler. We don't want him to interfere in our life. We are happy. We are doing just fine the way we are. So it's very easy for us to say, so leave us alone. We don't want Jesus to interfere into our life. Let us live the way which we want to live. We don't need him, and I don't need him. Kasi ilong yung iway-iway, ngibo ki daw akamat jeng iban wan sa jing iseng KJCF. Ngiwan na jing iseng ang una marbala aslem tan ngam julay siyo ngan lait no menta. Kaya hindi ko ka daw bang i-ignore ngim ko abo Jesus Christ ulong usue malor jong. Umenta ka rin ka KJCF meeting hap lait pi ngan lait no sa jing iseng. O ngan hap simbenda jing iseng ngan hap pulis tang baduay dani ngan hap ruay hap lait pi menta ka sungi. Nani pinyo igwe, pi la jing iseng ani to ngarongan lin lang no pa pi.
Kini bagi sule hending ngim kwa bo Jesus Christ will interfere ka jingim ka jongi ngile ikitang nakadawan penhon yaki ba yo yangi ikbadan hajan jongi hending ka menseng ka jongi pede kadon syawai kabas ngausi banong kini ka jinglong ka jongi kum gibru baro ka day yaka ay kablat ho haka jingruai sam kalonong ka baar karkhor ka baar bar ka balai yung gikintin ki ba ba kis ka perthai ki yeng bat ki nong sinchar ki slalang persya yu prai bat persya yu belasle jung ki yong tongin ya ptat no ye ki jingkhom jung ki bat ngin bread no ye ki sai khom jung ki the English kong the kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the Lord and against his anointed one. Let us break their chains, they say, and throw off their fetters. Kani ka jinglong brew ko jongi. Kani ka pan isaya ka jinglong ko jongi bangim kwa bo Jesus Christ ulong usiem. Entaka daw kani ka parables, kani ka parsik bo Jesus Christ ukwa ba ban yat ho ik apostle ka jongi. Lada umdan chu ang nikimyo isu ik akmat ka jongi. Kinyo iyo tang ha jingmot ki chibar khat le tang ga don ka jing kasuk yaki ban ong kad ba udang don ki ya bod yu kat se ba ule kiyo i yaki ki kamba ki ba ule henry kanja ayu pa de do Jesus Christ don ha khamat joki kani ka scenario kalong thek yaka i ga bangi ementa Jesus Christ don ha preng jungi physically ngimlaban yo iyo ngimlaban kta ayu kata ka jingting ka jong iyo kam don show ngis ngok tenat bangin le kat ka bangimon kat ka bangis ngok tenat namaro Jesus Christ don rengkat bangi physically ngisu duai ade nang da kalakut no ngil aklet no nangar don berimain yang ini don rengkat bangi ya rengkat lebat ngi ketika remind nya ka jingem ka jongi Andai menta amlong syukumta. Kani kata ka jingting ka jong Jesus Christ ka ka banjia. Adin bu don syu amni. Andai ngis kang tho ya kani. Daka bangi reject yu kung usiem. Ngidang ngot bangin light no na kini kay baro. Namar bu don hajan jongi. Henry ka ktin ka jong blay ka tho sya yingi. Don't try to escape his punishment. Hindi kaya kajing pensitam ka bangin yo. Tata ka hima ka jing ublay ka wanlong. Kaktin ka jing ublay kaya to siya yung pinamla ban light na kita kajing pensitam kijong. Yamantangi dangong will take care of ourselves. We don't want any advice. So leave us alone. Hindi kan sapoy ka por. Tata ka hima ka jing ublay kan wan. Kan sa doon ka jingkan niya ngi at ngin salong kibla rejected kabar pa di ka lesson kami ngiyo na kani ka parsi ka di I was afraid of you so I did not even try nangating niya may kukanra nakataka daw ngam kwa tangban persyangro. Let us jump to the verse 20. Jump na siya verse 20 katakot ka ba arpeo Waipat ulawan rong udong kotray kami karupa junge kabangla sumar songkop haka jain rumal namar ngala syakting yame naba melong ubriu ube me shem yakaba mem shem labo me odro yakaba mem shem labet. So the second point is I was afraid of you so I did not even try. Verse 20 says, another servant came and said, Sir, here is your mine. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. Kilaban mundur, karon ka press ni ka iron, ka istri ka bangyaw, hayeng jong kelas niyo. Pilay ra ya ka sa electrician sa dukan sa iyo
Piong yu simsina kani ke istri. Tiong okay, buong tayo nga sasna. Sawan simpat de hadin lai sausungi. Hadin kasing kabasan, piklem de kasing kabalay ni kabasaw, pili kasing kabasan, pimu ban simno ay ke istri ka jong. Ndala po ya kato dukan piyo iya kato ke istri ka ba pibo ka don hakajo ka jaka. Kala sop thab bawa. Kaya ka jing berkat ka jong. Uno electrician wong, sir, there is your ironing. I have not touched it. Take it back. Kaya ka jing singaw ko jong. Fikwa ba pipa lechna ke istri ka jong pipa kan long henry uto electrician ka do khlem kta ya ka ne sa hajo ba ong ye bi simno ye ka to rano ye ka. Ngingi sa ang ne deli kidon ki bi ki jongi ngalaban ong station silong kibara samla ka laban ong samla ka jong ki station silong ki kon ki kimi ki ba ju ki silong pisto tanna da hado kata ba pinted gift fikwa ban le ka ba bahatam nagbanta ka jong ki pile sitom ban pelang pisa mensngi men met pi prakhat de ka e pin le ka ba bahatam pin ayagi. So one day you take that decision. Pila hon pi ongan pet kane. Dari di samla jong pi, dari mei pa jong pi, dari helmen ki para jong pi. Pila pet. Pila wanra haying pila sop la point ba. Pikwa ban pinpoy wot si ita ibi ti jong pi. Pila de ka Korea de ka expressman. Pila de pa. Kamen sem ka jong pi ka kamen na do kata namar ka ya ka ka pa pikwa pila le. But ka expectation ka jong piro ya ita ba pi ai la de iyo ya kata pi tip scam ba pi ngit scam ba income. Hadin shisnem na ni arsnem pi le chaka chaka pi kendo ha ita ibi ji jong pi. Narong hayeng ka jing perkhat ka jong pi pila smile pila kamen ha namar ka ka ta ka jing thrang jong pi pila le. Lapoy hayeng pi yo ita I give up it head. Idon hakkan dong klem pat play. Pinlong kumno kata kapur. Kadi kani ka jo ka parsi bo Jesus Christ. Wayang itang ko ka jingem ka gift ka jong. Henry lang klem invest ya kata. Perkat u Jesus Christ unlong kumno. Un pet ka jingem ka jong. Larangi gibreu. Ngiyo iba ka jia kum ta ka jingem ka jong. Ano ban challenge ngan ong ibi. Pinsa ong bet balay piklem pat please ay katay hado mentaro ngalale si tom pilas dang man recall ay kata ka papile u Jesus Christ pada umle umta Henry ulabo etang kowe uongan sa pet yapi hakata ka hima ka jong pabene tengim day ban ab hado kata ka por hengi day ban tip abo Jesus Christ wai kata ka best gift haka jim ka jong why iway piway salan saram don ko wayro ka jing iper baru we expect iway piway nang hero bangin pinsay so ya kata ka jingim ka jong tapi pa ka khot ka ba ar pulai kay ka response ka ba umne ubriu uba shem yeg isbay rupa bat usupun po sa iki ka jain rumal ka jong ka khot ka ba ar pulai kay ka ba Jesus Christ respond you his master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in, and reaping what I did not sow. Uni u wicked servant. Utip siya'y bauta usim, and Jesus Christ ulong ba ado kata-kata. Uwang I'm afraid of you. Ngangating yami. Kaneka jingong ka jong u, kaditang nakasuntor. Larangiting siya. Ngile ya ka kamangiting. Hindi ka jingting ka jong ibang isyuong, ngiklem le, pada ngisim kasbay rupa ni Jesus Christ. Ba't bangiting isop no, kanip pada kapan iba kalong against, bangiklem ting yung tobayang. Na marang mangiklem follow yung taga instruction. Hakajing ong kajong ing ong iting Henry padangim le ya kata ka ka mangiting
Kau bang syukuran tang nak sentur ka jongi hindi ka download ko jongi bre ka ba. Ngim kwa kan kala. Kaya ka bakam kor ba mi ka sentur na ka download na. Ya kata ngitip ba. Kaya ka ba don ka download ko jongi. Kadi kata ka bakor. Talingile ako mangiting giwe hindi ka download ko jongi kamting ba di gawe. Uji sukres utip siya ya kani. Namar kata uni usarwan. Langi pet bahaya ni ka parsi. Ukhlem long dishonest. Namar ka kata red ka jongu. Uji sukres uang usim yang ni gismai. But bahaya ki. And put it to job dan pendan kami ki. Sim sisbai rupa. Penne asa sisbai rupa. Ukhlem perlu dikata. Ukhlem long dishonest. Henry ka dishonesty ka jongu ka day. Ukhlem follow ya ka instruction. Instruction ko Jesus Christ ay hangi wong sim yang nagajing ka jompi but penroy ya ka dan imba hagada kajing ya po ay hangi lagi pe akasiti Paul kinong Ephesians chapter 2 verse 10 kapin kan mau yangi namarangilong kajing tao ko jongu Bola penlong ha ukris Jisu ya ke jingle apa ya ke bau blay ulak kre lapa bangin yo ya haki ngingilong kibru kijo we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works bangin le bha ya ke ka ba Jesus Christ wa yang which God prepared in advance for us to do so kabalay pada I will do what you want me to do. Ngan le ya ka ka ba me kwa yang aban le. Kani ka third attitude. The first attitude ka day I don't want you to be a king. Ka ba ka attitude pa de ngam kwa mga syepting ni me ngam kwa tangwan persyang. Kabalay pa de ngan le ya ka ka mamikuha yang aban le nang ipay kita khot ka bakan riu bat khat nyo verse 16 to 19 the first one came and said sir your mina has earned 10 more well done my good servant his master replied because you have been trustworthy in every small matter take charge of 10 cities the second came and said sir your mina has earned 5 more. His master answered, you take charge of 5 cities. Langi pet bahagi ni ka parsi u Jesus Christ ukhlem expect ya ka reward bakin yo. Ukhlem ong sim ya ki sbai rupa. Penman roy ki. Andang ang wan biang sa sisen pade. Ngan sa ken ngan sa pet. Kat nupiyo, bat ngan sa ay pi ka prophet. Uklam bong ya kita kikinte. Jesus Christ wong shiming ni maya. Ya kini kisbay rupa. Bat man roy ya ki. Mdan ketika target ka bagi set ya ki. Kidon buon ki brew ki pamenta. Ki bomde ki Kristan. Ene ki kwa banlong Kristan. Tang nagawi ka daw. Bakin yo ya ka favor. Kibon ba apo India ro kilang bunda kibom de ki Kristan de ki kwa and ki kwa ban long Kristan tang bakin yo ay ka favor na kata kajing long Kristan ki jongke kidon do ki long Kristan ki ong tang bala long Kristan yong kilahun na mar long Kristan kalong light load ki kalong free ki and Jesus Christ wong but invest ya kata kajing yam ya kata give ka bawai ngide banlong faithful ya kata ke instruction ke bau blay wai ngide ban board ya kita ke hukum ke bau blay wai han hakawai ka singi kamet ka badom ka bujur leer ba kita narmut kitemen kiwon wat jing basa apo hotel kirung hakawai ka hotel bat kipan ke Cakasa Dari ukrep, ubasyong reception,
uang yang kita men armut uang dan jakasho dan sukawai ke kamera hagan ke hotel but hagan ke city ke bangidon kelalong house phone kita men beli armut ke jing slap ke jing jor jong kala ersaba kimot ban le nyo tu to clear uang interrupt bengi ki ka por ki yat uang ki nada kalong kabala sa no hagan ka kamera ka barit ka jonga buat kita men armut kis ngol kim kwa ay kata ki ong nei nei hindi to kulay pre insist ki ong sa basa akadi pimlong ban mi se bar ma bajur le air pas lap than teki sa simet kita men andra kemen step ate kili siu ya kabil bat kila siu ya kabil teki ong yo to kulay ong impat juyo ibru ko mame bat ngi kwa ya me ba ko wi gisngi men salong na manager yang ko wi ka hotel ka behe ba ki siu ka bil ki lai adin ka to ka nisnem uneu clerk uyo i ko wi ka chithi bat murla apply ka kediki invitation letter ka ba khod you apo New York City bat la pendai lang bat ki fair ticket ka onward journey bat ka return journey bat ki bakhot yung kuliah kita men arhot ti ukan mau ya customi night kita ka med bu khot kita men arhot ti ushimu ni ticket bat ulej po New York ndala poi New York ulej ka address ka 5th Avenue 34th Street po New York ndala poi yang ta kimi kita men arhot kiyala mi usha din hadir ang taga doon ka building ka pa ba bat kiyong yung kani ka hotel ka bangisna nakabenta ka choway ba may long manager iya kani ka hotel fiti way to kaya kita men armot ka kartayin yung kita men armot kiday William Waldorf Astor ba di kibasna ya ki hotel change kiba ba po United States of America but ka famous hotel ka jongki ka dai ka Waldorf Astoria fila ban lab ye kani internet sa wadi kani ka story di Waldorf ka dai ka hotel ka ai ka teng Waldorf Astoria uwe to clear pa de the first manager jong ka Waldorf Astoria ude George C. Bolton uni lalong manager jong namar kata ngai tho ini ka story ngam kwa yang ingin downplay ya ka kita ka instruction ka ba ublay wa ya kamdon ka target ka jingem ga jongi ande ka ai ka bangin siyo apdiang bat hadin ublay utip ya kata ublay uyo ai ka jinglong ga jongi wa yang ka jingem ukwa yang ka jingem ga jongi ngem dei ba pensep ai ya ka ande ba pensei so ya ka namar kata ka reward ka bangin yo na ta ka service ka jongi ta ka jingem ga jongi kanong ka bakraw ba andeng iyo iya kata ka hima ka jong ublay ublay nam ta ka buram ka jong amen